Rakidin baş gotineke Kurdî heye. Çi dibêjin Kurd pere te dibin cihê fere. Lê gelek caran jî pere li serê mirov dibin bele. Rast e pere dikarin gelek pirsgirêkan çareser bikin lê ne her demê û ne jî her tiştî. Hinek kes hene zêde temahiya peran dikin. Dixwazin zû dewlemend bibin. Sebra wan zêde tune ye li rêya Kurd digerin ji bo ku zengî bibin. Lê ew rêya Kurd serê wan dixe belayeke mezin. Binêrin sextekarekî çi aniye serê xelkê Serêkanî li Rojavayê Kurdistanê. Ev 4 salin sextekarekî ji Homsê, Homs parêzgeheke Sûriye bi pereyên xelkê Serêkaniyê ticaretê dike. Wan dixapîne. Li dawiya dawiyê binêrin çi anî serê wan. Milyonek û 200,000 dolarên Emerîkî ji wan kom kirin û ji ber çavan wenda bû reviya çû û perê xelkê jî bi xwe re birin. Çîrokeke ecêb e. Ka divê vî têde bibînin wî sextekarî çi aniye serê xelkê Serêkanî. ملیونک و 200,000 دلار د چند دمجمێران de ji nav vî bajarî hat dizîn. Xwediyên nivîsîngehên diravguherînê li bajarê Serêkaniyê wisa dibêjin. Li cem asayîşê jî bi awayekî yasayî doz hatiye vekirin. Lêkolînê jî dest pê kiriye. Şêxmûs dibêje yê wî bi tenê 178,000 dolar çûne. قالك بين احسن انه جدود الربيعي ديني ولي واجي يكي كسراف سريك عليه ام بخوا سدو حفتي وحشت حزر دولار امريكي بري بروكي برابر انه سببينه وبيكاري وقنقو ام سراف قش طبعا بساحه بشيء وقنقو ندابوني ام مدابويه بری نزیکی 4 سالان ji Homsê hatibû cizîrê. Herî dawiyê jî Îmad Hemewî bi tenê ji wî bajarî milyonek û 200,000 dolar biriye. Welîd got ew jî cihê xwe di nav bazara Serêkaniyê de digire dibêje ziyaneke gelekî mezin gihiştiye xelkê vî bajarî. طبعا جريمه مثلا دواجبه خراد بساعه طوان خوش بيج دود يعني او بلكي جمع برتر يعني سروان زحمتر فدبي هريك هاي ويجي هبي يعني تناسكر مثلا وكانا ام بير تعامل نتكر يعني يكي غريبه مثلا زويناس ناكم ودبي ام قش ولوبن يعني ودبي تشني هبه ام بيجن ام ببلغين جهات اف شخص ولوي اف كمياتي برا يعني جمجيتي خاصه دبي ام بري قشي ام مثلا صراف جهفر بيجن مثلا يعني جهف دور بيجن جبهم مثلا قش هاي ما جهف هبه شێرزاد dibêje wî bi qasî 30,000 dolar dabû vî koçberê Homsî li ser wê bingehê got piştî saet û nîvekê dolaran ji wî re bîne. Lê heyan hat telefona Hemewî girtiye. رو پشتی رو التزام دکر بمواعيد خو هدي عالم يعني تقارب باوري جيجرت طبعا شاشتي فيها بس عالمي باوري جيجرت اما بخوا دو سعده ونيف هاد جمع جو دولار جوار لازمون بكرن مو جو اجمار لازمه شبرق دولار بالاصل كيمه ما جو امي بكرن سعده ونيف ما باري سوري داي حقي سي دفتره طبعا باري ميلوي سي دفترن 6000 دولار ما برداي على اساس موعدي ما بشتي ساعات ونيف كي انه اف برانا بينا وبشتي ساعات ونيف كي ماجر لي خصتو تليفوناتي وخارج تغطيه بون وخويا انا كري وحيا انا خوياي اف شخص Asayişa Serêkaniyê nihal koçberê Homsî bi navê Îmad Mihemed Hemewî digere. Berdevkê asayişê dibêje divê bazirgan bi belgeyên imzekirî karên xwe bikin da got malên wan parastî bin. جورج مرد بيجن جورج نيابه العامه جي قوتبون انه بالغتنا يعني وثيقتنا يعني او كمبيالات موبيلات نوقع عندنا شخوفيا باعتبار بسياسه الفير السريكانيه وقال لك ليكولين ذكرن يعني وك ثقه سندبو جوان بلاولوجي يعني قال لك الداوي قال لك اجن الداوي يعني قال لك الداوي باعتبار ثقه جي سندبون وكاربون يعني مبلغ ما زنبدان يجي يعني دقيا جارنا دقيا مبالغي ما زنجي بيتشتك بتوقيع وبوثيقه بيتشتك Li gor zanyariyên Rûdawê hindek malbatên ji Serêkaniyê got ji 4-5 salan çûne Tirkiye ji wê demê heyan hat tevahiya endamên malbatê karên destan dikin heya goşxwe re hindek dolar kom kirine û şandine nav bajarê xwe
دا گو کارک جوان را بکرن ایدی کوچبرک گوش شر را ویابو بدهان کس خاپاندن و تشف و روژکی ده دست دانی سرکدا افقاس کسان گو افقاس سال جبو کم کرنا وان دولاران کار کرنه خلکی وی دوره نما باوریاوان به دولاران جیته جبرگو خودین دولاران دکوین خفکو دافکین سختکاران